Amin. Dek. Aku dui parlo na apa mas? Mana bita aku dui parlo tikal gula belai mana? Terus dek kok di parlo di asli dek. Sebelum kok sekolah anak jadi karena apa saya kocak lagi nak kore mungkin kurang tepat betul nah ben tempat cuma ada rumah boleh ate rasa tak kebuat ngampet tres nasila tak kebuat dalam dada kok yakin dek kakek pakun sadar ben kakek pakun tahu apa sih rasa bisa kok ben kok yakin kakek benih tak sadar dek dek remetang rasa perjuangan setero kakek atau lihat kesengko tapi kok tak tahu dek ketidakpedulian kakek kesengko dari ya bagi ina uji ina kakek ketang perjuangan atau memang kakek lakar tak anda sekali kesengko jengko tak tahu mari dek mungkin lakar cet bedah tempat ya tena kakek di bagian ko beri aki jalan untuk engkau masuk ben bisa oleh rasa tresna socena kakek kalau ben sampurna. Bener jaipun sampian mas, tak patut rasanya nyampayaki sesuatu sepenting nikah beni tempat ta. Gula ngaku ngicompo, ben ngaku ngiring sepo, mon lakal niat bagus sesampian ongku ngiring sampai yaki karing sepo. Ben soal perasaan mas, tak patut bagiring bini mapadang taresnah karing laki siki beni pantasa. Iya bener dan kakek ini. Toman, mun sumpah mana ko entar ke rumah mana kakek. Iku gue terima abis ring mana kakek ini. Meskipun sampian kacombo amas, gula tak ajamin bisa nerima sampian. Tapi mas, paringi gula alasan sarang keluarga na gula untuk tak bisa nolak sampian. Assalamualaikum. Berarti kok secara tidak langsung kok terima. Kayak mimir atau bus ngerasa nggak boleh langsung. Dateng nih. Engki mi. Ada ya nih. Ya apa deki baru dateng. Enten ba biasa. Cereng masjid semak. Iya nih jalan Mas Soni. Engki mi. Bah. Apa tadi dengar kata ya, Bah? Arona karena sampun naik karbu. Siapa nyaman lo, Bah? Siapa? Raja. Benih aro kan anak Sahral, Bah. Sekemana? Ajay. Le iya jai. Curang minta anak cepat taruh tak terima menjaan, Bah. Arah apa nih? Isa apa sih mantorengan doro, Bah? Salah nalaku na tak genah ki ibodonin teng apa? Iya ngarandi masalah lain polemik. Apa, Bah? Sengkok ngiding dibejotin sebini. Keluarga ni sebini tanduk sekali. Pulang laku na salaki ngandero. Mun boleh andi masalah apa, Bah? Sekeluarga jai dari ya orang mecut. Tak kerokeng lakon anak anse doi. Anak Sahral ruwa boleh bara aja Pak. Cek ngeletes sah. Pokoknya sedua aja pada cok sangan. Siapa saman tuh? Mengko cek iya apa? Nah Pak Umi, puna nilai orang benih dari luar lah. Sera oning atau na fokus. Iya jangan kakek nih. Kakek dia di pondok. Tak tahu kok dia nih luar. Dua apa nih? Mika piyaki. Cok yang ku bah. Mengko daripada pisanan Ben Sahral. Tempo ngeraja pada ruang. Awan Jibril mengko bah. Salah orang apa tot. Kian di ilmu.
Ki apal tahfid para terlalu sabah. Dua apa mi tango nang todus tako egi ngoreng. Di rumah taya mon pas Mas Rajab intal dana. Baik teraya ma adi ababan di umi. Ja umi berre ke Mas Rajab. Ya Allah, paringin aktina jalan si bagus untuk hubungna aktina sareng Mas Rajab. Cong. Kenapa, Pak? Aja ngeloka raja po, Cong. Bigulis ko na apa? Lu, Cong. Kak raja perwara apa, Cong? Apa, Pak? Enggak, Cong. Pone basa-basa kikakan ria. Agak jende remah deh ya, Cong. Sukut rong nyaro ngapa, Cong? Cilaka raja, Pak. Tak paling ngilibur reng bini kasa. Masa keng pon lebur kereng bini, Cong. Kak raja pasal tak kereng ngau beda iya. Beda di masa kak raja, Pak? Paling lelang ker, Pak. Lu, Cong. Kaki mengeng-kengengan apa mengareng kedamaian, Cong? Saya nggak mau terlalu bini ya, gak bela. Iya pak, melang tak abi ini deh. Krojo rengko ke beter, rengko toko teh gendekin pak. Ni pah bedereng laki teh kan dereng bini, Cong. Apa boleh kakek kocanan kak Tuan Sahral sandi panturari ya. Lu sekemereng bini dia. Santre pak, anan magi gepuru pak. Ini mungkin gak kita tahu pak pekun pak, kanan magi gepuru. Lu pula nak kanak sama reta beraan enru, Cong. Iya bener pak. Soro kakek tak ngenteng nama rodo, Cong. Ingareng kadamai. Ketika yang beda saya yang ceria. Lu sebini ada derem, Cong. Kira kening taruin, Cong. Mun kira kening taruin sebini ada, Cong. Ada jeuna teh kendein, Cong. Iya mun si bini teger pak. Iya nje, Cong. Pola na alam medina bani diseru itu, Cong. I diseru reng tawedu rengan di ilmu. Iya mun kira anu kira pikir kelu, Cong. Iya pon nalako nakakengan jiya. Damma ani. Bengubeng nami. Bunta cek parlo na tiyan makita keluar malolo ni. Banare masan ni. Bunta cek parlo na tiyan na cek keluar. Kaning kakere ni bini. Bini bini kempang bedenang nang bibir oreng. Dari ngano mi gulakin bengubeng na. Tiyan na ni. Menggeropot anak kakek kok semerlia. Nak nang cek keluar lo. Dem memimire pun telepon di bahati angka. Mas Rajab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dem di nelpon tiba gila angka dek. Anu, ika perlu ring sepo di gila. Oh, kenta kerong sekali kesengkoy. Pada mas gula pada kerong. Merah apa mun keluar? Kok injek kerong kayak apa? Mas sepora naki gula kenta ibu ki keluaran bireng sepo. Mau numpian cet lakar kerong, tore amain kanto. Apa gue entar gede jadi?
Kiso bumas amain tak sekejap. Dan gula terong ati lambian. Itu ya nama temu mare na. Mare le kabar derem ya. Iya iyalah iya. Ya wes. Ya majap. Ya ada Jai. Kayak ngelasang mau posang reng. Dari majap. Derem apa na Jai? Ini dari majap en oke. Ande apa Jai? Sudah yang bingko ya ketemuan gue tak ande sekali. Apa yang tak kelim jap? Iku pas tahu deh. Tak andi orang tua na tak bagi ya. Tahu pas derem mare. Lah robot kaki odin jejap. Pas dari malepasan mun kaki seketemu aja ya. Mun tak bagi keluar bireng tuan aja ya. Iku pas tahu deh Jai. Mun bolan aku bimeme suruh main ke rumah. Ya apaan mun dah iya. Lepas mayu mangkat dong. Yentos ke lu. Sek bah rom-romang kan. Pokok bah teh temu mandem menagaro. Hari harus di cara kade semangka desa. Alas ndaro petemu ke lu. Teti nyaman deh. Cak bro nganji lagi posang aja dia deh. Dari rumah. Hah? Mayu mangkat. Ini penter kan. Aduh kaki entah tahu kemas aja ya deh kaki. Aman kairan. Aduh mayu. Mayu. Iya. Kaki growing anji sejak posang enggak. Wah kadang jap. Cuy, kok ibu gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, mimpi ancong. Inki Kimi. Lagi cong. Iki. Aba berde gini. So, bung aba na cong. Oh, cik dengan anu mi, gule bakon num sahral. Aba ya bakon kejom num sahral ya bakon doa rokat. Beh, mak purun na ca aba na tato mana doa rokat deh cong. Ben pole aba na tak ada cong. Kamu apa mi? Intar ke Palestina cong. Mi cuhul lu teh pula antara perang Jai. Ada orang melepas dari. Itu nama broking aba na tak ada sementing mimi. Oh iya posete mundi ya. Adalah. Asa wala hatam biyan kimi. Engki cong, ni kak lasara ruguan apa? Kesempatan dari jam ini mami mami. Engkau tak bisa ngimamin Jai. Kesempatan kan tidak umat Tuhan nggak keji. Mayu. Tadi songkuapan kok. Ya sungguh. Ngireng mi. Kebetulan ika gulu ada sholat bah berjemaah sekali. Engki tore cong. Kok memang menunggu saya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Tak genaung gua gigi pura jap. Apa nah? Tak gina. Apa ki pura bejeng bu berbeni murid. Isampin ko mi isoro bi kaki sering ko tak tahu. Cering gue jangan kan tanya kaki satalkah. Curing biasa nanti penyaring cong. Ko tahu ko jadi tak ing kaki boleh tak gina sering ko tak tahu bi kaki sering mamin. Berapa, Kak? Cering gagaan bril ngi mami pujang duhure kon mimi pah patehane penyaring. Cek kakek, Kak. Minus no di sekelu. Tak tahu lek. Wah ngerti kerja ji. Dusi orang-orang tak tahu ngimamin suruh ngimamin. Ya ada. Yang bolan tak ada bagi yang penting asa. Imun sana saja. Hingga roce temu naga kecil tak teman berjemaah jong. Kita ageng kaki boleh kok sing ageng ko kelaku bi kaki. Aji mun kaki Kenau jap. kok hidas ah. Cuman dia. Jap. Cekin kaki ji boleh jai. Cila kakak lah ngak roki suruh mi mamin. Mau menengan rie le. Di sengko sila ko arab deh itu. Iko ben kake bisa atemu waduan. Ngupetin rasa kerong subede di dalam ati. Mungkin mas, ate aroma sata nyangka dalam odin gula nikah bisa aja jalanin momen nggak nikah. Cuma gula tak bisa abit mas. Gula ngecek apang ki kampian karena gula ami tak kesampian. Ami tadi deh. Gula boleh ke pondok mas. Beni waktu liburan setidi ya. Mungkin mas, cuman yang sepona gula kesukaan gula abeli. Tapi meskipun sedikit terpaksa gula harus abeli. Sengak le. Margan kakek kenal ben sengko kakek yang tuanya Pak Abeli ke pondok. Insya Allah enten mas, karena sampai setia keluarga na gula tak oning kahubung na gula ban sampian. Padahal kok ki kerong di. Pas abit ya si atemu boleh kok ben kakek. Gula tak oning mas, akatin apa akan beraki rasa karang na gula kasampian. Tapi salah satu nga gula alasan gula berok sa aboli karena gula takut secuwa dari impian. Tinggal jauh kira nak kaki ingat ada sengko le. Sedangkan setia le rasa sepeleng takut sebedi di lem tangka odian. Bila kaki lupa bentak kenal boleh ke sengko. Pas dia rem matang udi dia. Impian tak usah aku beter mas, gula jauh dari impian karena gula abeli ke pontu. Seharusnya aku beter nikah impian mas, karena impian odi luar bebas. Seandainya impian ketemuan bandeng bini lain, sebisa menyaman kampian, kirana impian ki enga agak gula. Gula pertaja kampian mas, impian lah dewasa, mestinya impian bisa tapi tak aki, hubungan sein mainan, bense serius. Semenjak engkau lebur ke kaki dek, ben kaki nerema ketang kebedaan. Menuntuk tang arteria, ika piagi kena ke kaki dek. Lah kita usaha kebeter. Iyalah dek tak apa dek. Mun kakak abeli jaga ya kesehatan ya pontuk. Tang pesan kun situng dek.
jaga aki hati kaki untuk sengkok ya. Karena kau neser ke kaki di belakaran murni dari tang hati sebelah dalam. Jadi kau minta tolong ke kaki. Jaga aki bedak di mabai kaki. Mungkin mas daripada saling jaga. في اللياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول وليلي طول وانا مش وياك